Nu, sveiki. Sveiki. Aušta gražus trečiadienio rytas. Na, jeigu jau trečiadienis, tai reiškia mes kažkur kilsim toliau. Seniai jau nesisveikinau su jumis. Tai ateina pavasarį, reikia pradėti keliauti. Kur mes keliausim, aišku, papasakosiu. Dar palikim truputį intrigos. Peržiūrėsit filmuką, tada pamatysit, kur mes keliaujam. Rytas kol kas puikus. Paukščiukai čiulba, kaip mes pasilgom šitą kelionių. Taigi susimatymą. Iki. Parodyst, kaip čia atrodo viskas. Mes atvykome į pirmąjį viešbutį, dar Lenkijai. Nu, kur mes keliaujam, dar nenoriu pasakyti. Randamės už Vroclavo, paliekam intrigą. Ten Živecas jau nuopelnas už mūsų pirmąjį kelionės įveiktą etapą. 900 km kažkur nuo namų. Pirmą dieną įveikti. Čia viešbutus. Susira už Vroclavo pavažiavus. 40 km, toks kaimelis. Gražu. Truputį užkandame. Ir eisim ilsėtis, ir toliau mūsų kelionė tęsis. Čia mūsų viešbutukas, miestelis, net neatsimenu pavadinimą. Restauracija. Ką tik išėjome iš restauracijos. Kaimynai vokiečiai, Premier Hotel, 3 žvaigždutės. Nieko toks. Gražu, malonu aikštelė. Eisime ilsėtis, paskui žiūrėsim, ar vakare gal pasivaikščioti eisim. Oras puikus, gegužės 1, 26 laipsniai šilumos. Vandenį paėmė? Gerai, einam ilsėtis. Einam į savo apartamentus. Vedlys veda. Leiskite, aš pirmas įeisiu. Atrodysiu, ką mes čia turim. 26 laipsniai šilumos, tai šilutvorį. Dušas kaip dušas, viskas tvarkoja. Žodžiu, pagyvensiu vieną naktį. Molitve nebeske, odkad više nisi kraj mene. Prošla je godina, a ti se ne javljaš, ko da me nikad nisi voljela. Prošla je godina, a ti se ne javljaš, ko da me nikad nisi voljela. Bog mi dao sve, samo jedno tebe ne, što će meni život bez tebe. Ruke ću sklopiti, samo Bogu se moliti, nek mojoj duši noćas nebo se otvori. Tuga noćas miriše na tebe, sve je pusto, otkad tebe nema. Vino noćas budi rane stare, zbog ljubavi i zbog uspomena. Crno se vino pije do zore, čaša za čašom razbijena, što će mi život kad tebe nema, ljubavi moja nesuđena. Crno se vino pije do zore, čaša za čašom razbijena, što će mi život kad tebe nema, ljubavi moja nesuđena. Zaplakala
usnete 3 godine. Na štai mes jau Čekijai mes. Intrigos pabaiga. Atvykom žiūrėti Čekijos įdomybių. Pirmą miestą sustojome. Pirmas miestas mūsų vadinasi Jičina, kaip jisai, kol viešbučio laukiam, atvykom kažkokios pilies, ne pilies čia, nesuprasi, kas čia yra. Apžiūrėti. Čia ne pilis, čia rūmai greičiau. Tas vietas mes sužinojom iš to, kad praeitais metais važiavom į Pragą ir vienoje iš pilių pasiėmėm tokį lankstinuką su paprašytomis įdomiausiamis Čekijos vietomis. Žymėjau ir kas spėsim šiai kelionėje aplankyti. Vakar apsistojame irgi puikioje vietoje Lenkijai, bet po pirmos kelionės jau buvom truputį pavargę, tai nieko per daug nevaikštinėjome. O šiandien per nuostabius kalnus atvykome į Čekiją. Iki viešbučio apsigyvenimo turim valandą, taigi valandą kažkur išnaudosim be vaikštinėdami. Važiuosim į centrą pas savęs. Kas ten? Katakombos. Nagrusiu į apačią katakombų. Vyksta kasinėjimo darbai. Jo, čia tokia. Dar reikia remontą. To bych si přál víc stále mlád, sepřít se jednou provždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Víc stále mlád, zkouším to dál, víc stále mlád, i přes stránky času ve své tváři, být stále mlád. Stala se mi taková zajímavá novina, pochopí to všichni, nejen moje rodina. Šel jsem mezi lidi, náladu si zvednout a nějaká holka v tramvaji mě pustila sednout. No tak jsem hned volal známý, musíme to probrat. Zvedla to její sestra a nastal ten obrat. Začala mě vykat, no musím si zvykat, když tom ve sluchátku najednou slyším jí říkat. Je tu nějaký starý chlap, šel čekat ven před dům, podle mě mu může být tak asi 27, tak to jsem musel zasáhnout a bránit svoji čest. Já jsem přece mnohem mladší, je mi 26, neboj se, taky se tě to bude brzy týkat. Dobrý den, pane nebo paní, začnou ti říkat. Pryč je podzim další, už jsme zase starší a už to bohužel bude jenom horší. Víc stále mlád, to bych si přál víc stále mlád. Sepřít se jednou provždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Víc stále mlád, zkouším to dál, víc stále mlád. I přes stránky času ve své tváři, být stále mlád. Pamatuju, jak jsme tenkrát sázeli břízy, pamatuju, jak si začala chodit na dýzy, jak jsme měli schýzy, co dostanem z fízy. Užívali jsme si prostě svojí první mízy. Když jsem vlez na Gimpl a viděl čtvrťáky, řekl jsem, co to je za chlapy, ty mají snad už paráky. Jak mi v 15 přišli tak starý 20letý, ve 20 zas byli důchodci 30letý. Pak se časem trošku pozměnili role, já mám zase narozeniny, no ty vole. Já už sakra pamatuju, jak byla v krámech láce. Kolik je to let, co jsem přišel sem do práce? Proč je zase olympiáda, teď byla loni, zas tam budou běhat. Proč ten čas tak honí? A už je zase Silvestr, MDŽ a Den matek. Pankrát Servác Bonifác už zaslaví svůj svátek. Je to asi týden, co byl 1. máj. A v pátek už vidím děti, jak vysvědčení mají. Teprve včera jsme přece spolu česali ovoce. Tak proč venku sněží? Proč jsou zítra Vánoce? Víc stále mlád, to bych si přál víc stále mlád. Sepřít se jednou provždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Víc stále mlád, zkouším to dál, víc stále mlád. I přes stránky času ve své tváři, být navždy mlád. Štai atvykom. Mes esam Jičine, kažkoks pačiam centre apsistojom. Centre, kaip visada, būna problemos, kol surandi vietą, kol ką. Čia toks miestas. Miestas, nežinau, kaip Raseiniai gal,
bet labai daug tokių žymių vietų ir ant vakar oras truputį pasigadino. Čia tokia aikštė, aplink įdomios vietos. Namai tai čia tokie senoviniai. Ten už kampo mes gyvenam. Mes irgi gyvenam tokiam senoviniam. Čia toks angelai. Čia vakarai užsidega šviesos. Gražiai turėtų atrodyti vakare. Gal ateisim ir neužmigsim. Viena aikštė, senoviniai pastatai, kažką primena Latvių miestą, kur buvom. Viskas senovinis. Daugiau čia viskas sutvarkyta Latvijoje, tai daug tokios visiškos senovės. Niekas neremontuoto. Čia tai kažkas kažką parestauravo.